Juan la meo amjelwangu mingena kona ni wemfana mingena la mwajelwangu kumngena kona ipulekile poso ina itiba ku ipulekile poso van'wana va tlula va nghena anda va byeriwangu nghenani riperile vengiseri va Mala FM 101 ka sikusa tike so 94.5 emuneni ntsena timinete ku blora leyi ya khume ya mizalo ku ri munhu u hleketa swisuka yaniho we kuma ku hawa swihleketi vutambi hayi kona ya se hi la ku twa ka nkambini na yona la ka atindlwini ta hina ta vuhaxi kwala ka Mala FM 101 ka swidoza tike swa 94.5 ku ri 30 minutes ku bila wara leyi ya khume riperile kwala mi nga kona na tshemba ku hayi makhama khomeka kahle hi nongonoko ai chachuleni na yona ntlambe la riperile minjani hi kuna minjani ka minte minjani ambuliso sorry kunjani amga wesifari an fanele ni te minjani okay minjani okay mga byela loko hi ku Oscar Makamba hi vulavula hi mani
Okay, before ni hlamuseta hi Oscar Makamu ni ta rhanga ni perisa vayingiseri va Mala FM hinkwako kwala va nga kona lava va nga ni tiva namuntlha hi mhaka kwala ka Mala na swikhensa sweswo. Okay, loko hi vulavula hi Oscar Makamu hi vulavula hi loyi a bukwini ya xikandza va nge i Kulani Victor Makamu. leswa Oscar swi nghena hi kwihi? I sweswiya swa ku hi thwa mavito mahlayini ku va na leri dumaka se loko munhu a nghena hala ka kambe a vheta a tirhisa rona leri dumaka. A swi ya hi ku ri thyiwe hi mani kumbe swi ya hi ku yena u favor reriya ri nga duma? Hileswaku ri kokwana va kota ngopfu rona. Se hinkwako loko mu fika mi lava Kulani a mi nge n'wi kumi, mi fanele mi lava Oscar hikuva mi nga ta n'wi kumi. Se Oscar Makamu u tswalele kwihi? Oscar Makamu u tswariwe ka Mavambe. Okay. I n'wana Patroni na Risimati Phineas Shaluza la Jimmy Jones. Malume Shaluza? Malume Shaluza va tswala Ndzambi? lava va ka Mukasi na le ka Magamula i vahani lavaya. Okay. Yeah. Se gondzo ra vuyimbeleri ri sungule rini? Kusukela 2007 loko ni sungula ku swi tlhogomela kahle, even then ni ta sungula ku record album yo sungula hi 2008. Am swi vona njhani ku nyiko yo yimbelela yi kona laha? Am landzelela vanhu loko va kha va ya ku cineni kwahala ka Mavambe ku na vo Botrich va ba ku xigubu no Sandboy va cina ku xigubu? A ku va ku humelele yini loko mi za mi swi vona ku leyi nkambi leyi? Xichangana xi ri laha ku nga na musi ku na mbilu mara a ku zangi ku rhanga musi laha yo vhi dubuka. Album yo sungula a yi thyiwe kwihi? Album yo sungula a yi thyiwe Vungwenda. Vungwenda ne? Yeah, a ni endli ka Sole Makamu. Okay. Yona a makete yi vi njhani? Yona a yi fambangi tiso kahle ku vulavula. A yi fambangi swi ta pushanyana ka volume 2. Lero swi ya hi ku hambana ta hindana ta album leti hinkwato ka tona. Lero lembe na lembe ku na improvement. Swi fana na Stepisi? Fana na Stepisi ku lo khandziyiwe. Okay. Se lava va nga mi hlohlotela ka ku sungula loko hi vula ku hala ku sunguleni ka malembe malama ya ma ku sungula vuyimbeleri a mi tirha na vo mani lava a ni loko mi kha mi practice le ndzhaka yindlu mi va mi ri na van'wani ku yimbelelo kateko wa kona ni wu kumangi wolowo. A ni ri munhu wo ti endlela ni ri nexe swi za swi fika makumu. A ni wu kumangi kateko wa ku va na munhu loyi a va ku a ni kombisa ku endla so hayi a ni wu kumangi. Okay. Yeah, Oscar Makamu la tindlela ta wa xikwala ka Malamulele a Club House ku ri ka heti minete ku bilora leyi ya 10 tshame na vona la kha hi twa ku gondzo ra vuyimbeleri wa vona loko u xeve hi ticonto swi endla ku nomo wu tlhe u khokhanyana. Alright, Makamu, loko mi sungula vuyimbeleri no tshemba ku a ku ri na timhaka ta xikolo, a swi fambisana xikolo na vuyimbeleri? Ya, a swi fambisana. A swo biha loko se swi fika hala xikolo loko xi pfalela June, loko se hi vuya ka June se tibuku ta ku ti va ti nga ha ri kahle swona hikuva hala tlhelweni lerin'wana sa ku va ku tsalatsala swo tsalatsaliwa. A ku va ku tsaliwe tinsimu kwalaho? Sa ku ri busy na tinghoma. Tinsimu letiwani a mo lorha kumbe ku na swin'wana swi tekela nhlokweni swi endleka mi ni vona ni kha ni languteka swin'wana mvhemu wa risimu hi mina? Ku vulavula ntiyiso i ku ni vulavula swilo leswi swi nga swa vutomi bya masiku hinkwawo.
ni nge swi koti ku endla ngoma ni nga vonangi nchumu swi vula ku swi leswi ni swi endlaka ni swi endla hikuva ni swi vonile ku ri loko munhu o hindza hi le ka n'wina a nga mi ndawuti i risimu makhelwani mi le nghozini ya se hi basgisa tikelo Makamu hi leyi album yintshwa ya Oscar Makamu na Majuvani Sisters album ya vusikisi no tshemba ku gondro ra kusuka le ka 1 4 ku ya fika la ka 5 leyi number 6 the album leti hinkwato kuna leyi mi nga yi vona ku ya leyiwani yi tshaminyana makete ya leyi nga sungula ku ni swi twisisa na mina ku ni le ka timhaka ta vuyimbeleri i volume 4 leyi mi nga yi thya kwini Reframani leya yo baba ya album leya yi endli ku ni swi twisisa na mina ku se ni le musicini hayi leyani ekumimbirhi timinete ku plora leyi ya makumimbirhimbirhi ya khume all right Oscar Makamu risimu leri va vulavulaka hi rona Reframani ya hi rona okay ri endli nyana swin'wana leriya ya a vo ngo rhayita a vo xava ti-original a va xava ti-original ni vula ku sukisa eka liya album ni sungule ku swi vona ku se ni le musicini okay ku fika namuntlha va kha va mi rhamba kolomu tikhombeni se loko mi humelela laha ku nga na vanhu va nga n'wi tiviki Oscar Makamu se mi nghena xitejini ku va ku ri njhani i ku vanhu vo hlaya va kumeka va nga ri ku n'wi tiveni Oscar Makamu mara tingoma va ti tiva van'wani va va languteli ku vona munhu dyin'wanyani byi nga va byi ri na makhwiri bya pandla so kasi ko va munhu nje wa tiko kipikipi ximunhwana kahle alright Oscar Makamu mi nyike risimu la risimu ra kona mani ri sungula nyana risimu leriwana rona pfulekile poso swi swa swi vula ku n'we mi yimbelela leswi humelelaku masiku hinkwawo leswiwani swi humelelini ni vula ku na lava yi va pfulekelaku poso so loko yi va pfulekerile a va langutisi swilaveko swa kona loko se va ya mimitini ya vanhu ko loko va ku WhatsApp a yi tirhi loko ri ku makarhi ta madikiwa ma nga dikiwi se va apply okay wait siga se khume tlhatu leta ku blora le ya khume ka mala FM 101 ka sikuza tika 94.5 Makamu vunanga bya n'wina hi lata ku vayingiseri loko se ya va vutisa swivutiso hi swi tiva ku ya kandziya ku hi nga va nyika track number mani a va nyikeni track number 7 leyi ngo yini i ngo swiyindlwana hawu baketi a hi twe swiyindlwana ku swona yini mi yingisela ngopfu message la ka miza loyiwani
ani rangu kuwa ni tawa shimba dele sona sofa ya mimi na malati makumaka so mimi hotela ile tutapa mina buna sofa ya mimi shikana leshi sautapata leshi sona sofa ya mimi shimba na leshi saina mashika sakuna nuna wakinika so shimba na leshi saina mashika shimba na leshi saina mashika satimini hotela isona sofa ya mimi shimba na leshi saina mashika isasa wamu naguna wamu shimba na leshi saina mashika zingatala na nova sokoro motabuka shimba na leshi saina mashika awasababa shimba na leshi saina mashika shimba na leshi saina mashika sabudaba la kwata kwa shikura matabuka yashishinda nishawu nishawu kele kele isona soya isoma tadna wanuna patya murano padishinda nishanuna wamu natamu patya murano padishinda kwena wamu padishinda zamotana mukate abakele so andreka sona abakele tamu wana miti Mama wati mateka kasho Shimba na leshi shono supaya mi Wanubasi ya divu watela shidagani Shimba na leshi shono supaya mi Nubabu kama mato Shimba na leshi shono supaya mi Mota tino tira kutwa iya Shimba na leshi shono supaya mi Watamani na wana kutwa iya tabe Shimba na leshi shono supaya mi Alright, kumenungu tuminete ku Flora Lay ya kume Male FM 101 Kings at 94.5 Magam ku humelela yini la ka swindlwana la okay leswaku ri loko ni languta swindlwana leswi nga tala la ku hava ku munhu ta teka nsati wa yena ya swindlwanini lexi nga kona ko va ku promota timhaka ta vugangu ntsena nsati wa munhu na nuna wa munhu hi vo va nga hakeliwa swona n'wina mi swi vona njhani ku swi promota sweswo ni khana ku nsati wa munhu na nuna wa munhu ku hava ku mi ta rhwala nsati wa n'wina mi ku hi ya leswi yindlwanini hayi le nghozini leri a ri oloriwa hi leswi swi nga voniwa leswiwani a ni mi te hami lori mi rhanga mi vona ku swi ri hi luyana luya a hi nuna na nsati lavayani ni languta vutomi bya kona swi vona ku ri a hi yona yo hi ta rhwalana kusuka kaya hi ya kona sweswiya swo hlangana kwalomu tindleleni okay 19 minutes past 10 se makamu hi la ku twa ku album leyiwani yi humerini yona hi yoxe album yo humete 28 ta June namuntlha ku ri October se yi nga va yi ri na vo 3 to 4 months so lero ya kha ya tirhanyana ya kha ya tirha ku tlula 150 wa ti-CD ti fambile handle ka leti mi hoxaku vanhu loko va kha mi va winisa hayi handle ka teto handlela tona Male FM 101 ka Snooza tikesa 94.5 makumembiri timinetse ku Flora Lay ya khume ai ti ta mu winisa loko hi swi lava alright makam
se hi ku navela ka n'wina ka album leyiwani mi navela ku yi nga endlisa ku yini hi tlhelo ra makete loko mi ku yi ta va yi mi tirheli kahle hi loko yi se yi endlise ku yini album leyi loko ni ku yi ta va yi tirhi kahle loko no va ni koti ku xavisa 500 copies ni ta ku yi tirhini okay hi ku a ni ngo self marketing ni swi vurisiwa ni vula nambara lewa ya 500 because a ni na khampani i timhaka ta self marketing letiwani a ni ta kwala ka ku na lava va mi pfunaku hi tlhelo ra ku xavisa ko va sweswiya swa lava nga joni ni ti posa joni and then va kota ku va va kha va ti xavisa okay a ku na mara ti va ti kha ti suka ka n'wina hi n'wexe va kha ti suka ka mina okay se ya va nyika rin'wana risimu ya va nyika track number mani va nyikeni track number 4 Maphokolo track number 4 Maphokolo ku vulavuriwa yini la hi vukungundzwani byi endliwa ku hi va ka mhani bya ku munhu wa hlayisa n'wana a nga ri wa yena a nga swi tivi se swi vanga maphokolo loko se ni swi tiva mina ni hlayisa n'wana wo ka a nga ri wa mina mi kha mi ku wa n'wina mina ni kha ni ku wa mina mara n'wana hi wa wona
swi lava xibedhlele a nga tangani mate tlhandla kambirhi a swi yindlwanini kona a nga tirhile hi loko muongori va kun'wana loye se u xota ngati ndzi tsemekela nhlana hi ku i n'wana wa mina ni ku tekani ya mina muongori a nga hetangi nkarhi ku vuya ka yena u ringa ka yimexe ni ku kanjhani na a ku ku lava pa wan'wana ni ku i n'wana wa mina a ku ha swona ku lava mpa wan'wana ka loko ni ku dyondzeketa marito ya nyangana mavisalawura mavuya ndhawu yin'we tlhandla kambirhi na vana va nga kaya swa ndeka va nga ri va mina loko ni hleketa loko ya hey ya mhaka leyi vulavuriwaka lawani maka mi nga yi byela mhaka leyi yi humelelini kumbe sweswi mi nga vula ku hayi ni rhanga ni vona ku minda mi nga ndawoti ni kota ku mi sumaka yi humelerini ka lava yi nga va humelela ni nga swi tivi ivi loko se ni yi vumini va ni fonela va ku u yo xi tiva xitori xa xona ya swi kahle swa fana na mfundhisi loko a chumela kerekeni wa chumela rito ri mi ba a mi fanelangi mi venga yena ni za ndleleni ya rito so ndaka phela un'wana a fika a mi byela ku hayi phela vana lava va vona ku laya a hi va yemi hi zaleya swo twa swa hlupha wo fana na loyiwani mo ni swi teka ku ri mina wo fana na mina a ni twangi lomu a ni famba kona a va swi vula mara ni kha ni nga swi teki mara dokodela va fika va ku hayi tingati leti a ti mechi ku laveka ba wan'wana la ni nga halaka timali ni kha ni ku i n'wana wa mina mara a mi ri na xiphiqo loko mi kha mi hlayisa n'wana wa ka nkarhi a ni nga ri na problem ku a ni nga swi tivi ku a hi wa mina se ni va na problem ku ni busy no hlayisa munhu wo ka nkarhi wa mina leswi xitsonga xi ngo n'wana hi wa un'we okay a hi teni ka mhaka ya ku rhikhoda album leyiwani i va mani lava mi nga tirha na vona album leyi okay ka album leyiwani ni tirhe na munhu wo fana na Solomon Manganyi lowa tukulu wa Comrade Xigevenga ni tirha na Vutlhari Chauke wa Shola Dakani okay ni tirha na Red Boy Mchangana ni tirha na Sesibusi van'wanuna Sesibusi van'wanuna even then ku va na Botsipho Xivazwa Milenge hi vona lava tlangaka katara Red Boy u kona hinkwako wa yimbelela wa tlanga okay se me recorda kwini ka Phaphazela a Hotpot Studio se loko mi nghena le a studio mo fika mi teka nkarhi wo tani kwini kumbe mi va mi practice mo fika mo hoxetela loko se munhu a ya studio u famba a prepare swi ri swo teka nkarhi lava nga tshama va va na nkateko wa ku hlangana na swona ni va ni khomi na buku ya mina very swa kala ku munhu a yimbelela kha hlaya mara mi nga swi twi ku no va ku hlayeni ya ni kota swona mi kota swo yimbelela mi kha mi hlaya kahle swa tsariwa leswona swi hlayiwa ku fana na leswi a hi yimbelela swo dotilaso alright bengiseri va Mali FM 101 ndahanya ku xaviseni lawani loko ni vuya ku xaviseni se mi ta yi byela ku n'wina mi twa njhani mhaka leyi hi swi swivutiso leswi mi nga na swona ka nkambi ka siku leri namuntlha Mali FM 101 ka swin'we swa tikesa 94.5 ni ri na Oscar Makamu la tindlwini ta yena ta vuhaxi kwala a Clubhouse kwala ka Malamulele mina ni Papa Nantswo Oscar Makamu na yena mina n'we hi ta za ya hambana hi awara leyi ya 12 riperile Xikolo xa Saselamani Combined lexi kumekaka emugangeni wa ka Xikundu xi tivisa vanhu hinkwavo lava tsakelaka ku tisa vana ku ta titsarisela ku dyondza ka lembe leri taka ra 2017 tanani mi ta kuma tifomo exikolweni nkarhi awara ya 8 nimixo ku fikela awara ya 2 ninhlikani vuxokoxoko fonela tinomboro leti landzelaka 072 448
0558 ni phinda kambe nambara 072 448 0558. Mutivisi i mufambisi wa xikolo ku nga Frimpong. Inkomu. Mr. A Computer hi kumeka eGiyani. Mr. A Computer si khome special eka xa vuthekiniki wa nga twa special swa kona. 4 gig memory card i 30 rand, 8 gig memory card i 50 rand, 16 gig memory card i 69 rand, 8 gig USB stick i 50 rand, USB sound card i 49 rand, Casio calculator i 150, Typec paper i 35 rand, Samsung 111S toner is 700 rand. We do CCTV installation toners and cartridge computer sales, and we do laptops repair. For more info, please contact Mr. Computers at 071-455-550. Mr. A Computer hi kumeka kusuhana rank ya titaxi to ya ka Mninginisi eGiyani. Mr. A Computer, the best in Mopani district. Xewani, xana una rendzo nakona u lava xo famba? Kutani ke Dulite hi nhlamulo ya wena. Hina va Dulite hina ntokota eka swa vutleketli. Hi kumeka eka Malamulele kusuhi na le tiyunitini. Loko mi lava ku pfuniwa hi vukorhokeri bya vutleketli, hi mi pfuna hi ku olova. Mi nga tihlanganisa na vachayeri kumbe vurhangeri bya ka Dulite. Hi vulavula na n'wina hi ririmi ra manana, Xivenda na Xitsonga. Tsundukani, Dulite Transport hi nyikiwe mpfumelelo wo rhwala vana va xikolo ePembe District, laha ku rhwaliwaka vana va N'wanati High School Makahlule. Eka Jilongo hi rhwala vana va ka Halahala, Xisasi, Planji, New Orleans, Altin. Lava nghenaka eNgezimani High hi rhwala eMakhasa, kasi lava nghenaka eTsako High hi rhwala vana va ka Halahala. Amavuyisi hi rhwala vana va le Rhulani na le Xipurapureni. Dulite Transport hi na ntokoto wukulu eka swa vutleketli. Vuxokoxoko mi nga hi kuma eka 072 623 0000 072 623 0000. Inkomo. Afro-Tsonga Music Award hi ku tirhisana na Mala FM 101 va ku tisela Afro-Tsonga Music Award 2016. Ti-award leti ti tshame hi ndlela leyi landzelaka. U sungula ku tivhotela sweswi ku ya fika hi siku ra ti 5 November 2016. Loko u lava ku nghenela kumbe ku tihlawulela nqambi kumbe ntlawa wa swiyimbeleri leswi longolexuweke, u ta endla leswi landzelaka. U ta tsala rito award hi ti-capital letter ku nga maletero lamakulu, u tlula space, u tsala nambara ya nqambi leyi wena u lavaka ku vhotela yona hi ku SMS la ntsena eka nambara leyi landzelaka yi nga 34858. Ni te 34858. SMS yi endla pondo ntsena ku nga 2 rand. Wa nga sungula ku tihlawulela sweswi. Se ha sungula. Se hi nghena eka Best Female Artist Mazware. Tikelela 29. Chukova. Tikelela number 30. Chukova. Tikelela number 30. Udere. Chibase. Tikelela 31. Sensina Sesi. Tikelela 32. Lady aku the best female artist that 2016. Se hikokwalaho u votile. Hi ku tsala rito award hi ti-capital letter ku nga maletero lamakulu, u tlula space, u tsala nambara ya nqambi leyi u lavaka yona hi ku SMS-ela eka 34858. SMS yi endla pondo ku nga 2 rand. Afro-Tsonga Music Award 2016. We bring two cultures together. Lele, the Mala FM 101. How can stabilize planning?
makumembirimbiri timinete ke sepora le ya khumen'we ka Mala FM 101 ka Skhuzani ka 94.5 Oscar Makambo mere mere tshiko yini ri khomeni ri nga peli ri vulavula yini risimu leri kahle leswaku ri hina hi nga tswariwa na vana va xisati le nghozini loko u vona mutswari a tsandzeka ku tshinya u ringeta ku tshinya hi ku vona va swi voni swi ri xihoxo vubihi bya kona a ve le ku byi voneni va ku tala henhla va ku nga karhati n'wananga hayi ka vana va mina ya swivuriwa alright Mala FM 101 a nga zawurila swin'wana ya leta tla ku va ri na stress ri ka ku dovula vile 083586666 mi byela ku n'wina mi twisa ku yini album leyiwani eka madyambu masiku lama namuntlha ku ri ti 20 ta October 2016 Oscar Makamo Mala FM le moyeni aye kahle swinene mi dyondze hi nga yona va nga ta koti aka singote akanyana swilo swa kahle to akanyana ti aki ngopfu ta aka me vulavula na nkambi kambe aye njani hi pfukile n'wina minjhani okay so ta kahle swinene swinene na khese ya amagoda ekhezini va nga ndzi vutisa hayi swivutisa hi ta swi vutisa kwalaya sweswi hola ku twa ku swigingi swa koho swi twalisa ku yini khese swinene magoda Mala FM batiwisani Mesa Magoda la machele n'wina mi swi twisa ku yini mhaka leyi vulavula na nkambi Captain Kapi aye njhani hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile so kambe plantiso handle ka ku tamthendela mitirho ya n'wina ya vulavula thank you ya vulavula mitirho ya n'wina no ku nga tivi kambe mi nga va mi endleni ka 35 kumbe ma ya kona no hoya a ni se nghena la mi nga ta fikela kona kambe ta va ti ri karhi ti vuya swinene na khese switwala mi lo teki ku ya kule ngopfu kahle na khese swinene loko a mi ri mukwana a ni ta ku mi mukwana wa xinyayi mi tsema hala na a ni ta navela no mi vona kambe ni ta navela ku mi vona a ni tivi loko swi koteka mi nga siya ti-contact number ta n'wina na hayi va ta siya a ku na xo biha hlayisekani khese swinene awu makete lera ro yimbelela na mina lera alright la ke ri hlapo vulavulani na nkambi bamakam aye hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile so hayi bamakam tinsimu ta n'wina ti kahle swinene ti fekiwile hayi ti na message swinene ni rhandza risimu leriya ro sungula leriya ro yimbelela hi vukati leriya ro ni lava munhu loyi a nga ta khoma mhana mina ku fana na mhana tanihi mhani wa yena xi nga ri feke risimu leriya papa na khese na tete tin'wanyana ko va ku ka tinsimu leti nga chala ni rhandza ngopfu rona na te tin'wana mi ti fekini ti kahle swinene na ku na mo va na post hi ri hlapo
hayi ayikona okay karokone khume tsevu timinete ngese bora leya khume n'wina mi le moyeni hayi minjhani pfukile minjhani hayi ku pfukile papana ntoma okay so vulavula na nkambi alright hayi minjhani hi pfukile n'wina minjhani pfukile mi le ku mina ni bewulele swindlwaneriya swindlwana se ni bela ngopfu risimu leri kambe ni tlhele va na xivutisonyana ka n'wina muhaxi ku loko mi sungula ku yimbelela ku navela ka n'wina ka titambele ta ti ri kona a mi ku mi tsakela ku teka mukombe ya mani kumbe nga tsakela ku famba hi yona xivutiso xa kahle na loko no mi ni hlamulela mi nga vhe mi xi hlamula na n'wina xexo ya mina ni nga mi hlamulela mara no kuma ku nga ri swona hi ku ye hi mina ku nga ri hi ku ye hi n'wina hi twa ingaku i mukombe ya mayami hayi ya malume wa yena i Matshwebe Muta ya I know I'm vulavula na wisani makonde ku na Nthaveni block here okay ha ni khesile ekhethe swinene xivutiso xa kahle mara ya xa kahle ende a xi hi tumbeleleni ku xi vutisa ku n'we wa mi navela mani maseve wa mina a wu vakiti va hi yisika ka risimu leriwa alright Khoseni hayi minjhani hi pfukile minjhani hi pfukile vulavula na nkambi hayi minjhani kambe hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile hi swona hayi vunanga bya n'wina kha byi twa mani hayi byi chayiwini swinene mani xitanga xi ya mahlweni hawa na khesa ya khomisani sweswo mani mi le ku hi hlohloteleni hawa na khesa swinene hi swona hayi i rikhosa kwala ka miyexe okay khesa swinene khosa hi swona hayi va yi mahlweni mani hi ya kha ha yingisela swa swa hi bela okay khesa swinene la ka xigalo ku na kokwani Xivambo kokwani Xivambo vulavula na nkambi Butoska hi pfukile hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile mani ni music wa n'wina lowani mo ni ngheni mi nyika vito ku sungula mi mfundhisi hi n'wina Oscar n'wina Pastor Oscar so leswi mi swi vulavulaka ne tanihiloko mi byele muhaxi kwalano loko va famba nxavo va ku ri leswi mi swi vulavulaka hi leswi swi humelelaka evuton'wini bya vanhu loko ni twa tinsimu leti ti nga tlangiwa lahawani na reriya ra ku swihlangi ni ngati a timechi na tin'wana leti mi nga ti tlanga i swilo leswi hi hanyaka ehenhla ka swona loko hi karhi hi hanya masiku ni minkarhi se khomisani sweswo a ni se tshama ni byela ntlhambi ku fana na namuntlha tiviko leti ti nga va kona kwala ka mali mara vutlambi bya n'wina bya vulavula bya tshinya okay hi khesa swinene kokwani Xivambo inkomo maita basa alright makam hi va nyika namba mani sweswi va nyikeni title track malamala ku vulavuriwa yini laha makam hileswaku ri i khale i kha hi twa ku ve ku ta va na mhalamhala i khale mhani va nsini ni dya hi yona mhalamhala ku ni ta kota ku vona mhani Referring up your
swilangutani lava a va ri mana mina va ri papa mina rirhandzu ra papa mani ri pela ntamu wa mani wun'weti wa hi makamba va nga ri masiku va nga tsokeli loko vanhu hanyanyana swive mani swin'wana ni tirhanyana ivi va kota ku famba mina loko malova yi nga se kwamalamala mina ku navela va makulu va mina ya hlangana hi tlela hi hanya swin'we hi va maxaka ku kokana misaveni mani wa mina va tlhela va mana wa mina hambiloko ni kuma va ri na van'wani vana na mina vuni va un'wani wa vona siku rin'wani n'hweti yin'wani lemberero na swi navela va makulu wa mina ya hlangana hi tlela hi hanya swin'we hi va maxaka hi va vanghana fuku mara malamala ya ta biwana Nunguti minutes kuse power le haya kumengwe kama la FM 101 kasikuza tike so 94.5 Oscar Makamu bataka ngwina baku yini mala swile swi simbelela kula swi humelele ya ka swilo hinkwaswo leswi swi vulavula ku la ka leyi ngoma na swimina swi vulavula swi suka mbilwini mana va ha ri kona a va ha ri kona batange pati kuluwa wani anya wani samleri chapu loko mini wona liriso imana na wamina loko mini wona liriso se loko risimu leri rita kwele a ku recordeni ni vula ku matitwele man'wina loko mi kha mi ri recorda ku va ku ri njhani loko ni ri recorda ni fanekele ni teka ku vava hinkwako ni ku rhwala makatleni ya mina hi kona ni kota ku humesa hinkwaswo okay ya ya nyika vangiseri ti-CD ya va nyika ti-CD tingani a va nyike ni 5 ya lava kateko all right Alright, number ya kona 083-586-6666 kumbexani hi twa lavo vanhu va ku yini Ana riqingho eka 083-586-6666 083-586-6666. Alright, number leyi mi kumaka yona hi la ta winisa ti-CD swivutiso va ta mi nyika hi voxe Makamu mani na xivutiso lexi ni fanele ku mi nyika xona no tshemba ku hayi a mi yingiseli nokonoko swo boha ku hi vulavula hi swi va nyika swivutiso sweswi a hi vulavula hi swo kwala ka mala FM 101 ka swinza tika swa 94.5 kusukela ka awara leya 10 ku ta fika la ka ntsevu timinetse ku sepora leya 11 mala FM 101 ku hi byela ku ri swivutiso swa ko swi ta va swi kha swi tlhaviwa hi voxe mala FM minjhani hi pfukile njhani hi pfukile na choko number va ta mi tlhava hi xivutiso kambe laha no Makamu riperi ahe ni pfukile pfukile n'wina minjhani pfukile Makamu swo tala na switwa swivutiso ni nga rhamba khensa yimongo ni twaku na ni mudoni na swo tala ngopfu okay ka minkarhi ya sweswiwani tisenti to tala ngopfu ti va ti ri ha mongo mara sweswi leswi swi twaka ka n'wina swi na mongo swa khomeka wana swi khensa swi ta ni nyika matimba ku na mina ni kota ku ya mahlweni ka hina ni nga swi languti ku ya mahlweni swa kala ku kambe yi ndunduzela nkambe kuloni
ni swi rhandza ngopfu ku loko nqambi yi ri swona mina ni kota ku yi tlhoma tisiva kumbe loko ka siku na mina yi ta nyika ndzutinyana se hambi mo ka mi nga wini CD nqambi a swi na mhaka ni no muhaxi a hi humiseni van'wana makwerhu lava va nga ta kumeka va kuma swo karhi a vuton'wini because hi le ku dyondzeka swa ku tala ngopfu loko hi twa tshunisa ka sendliwani ti le ku dyondziseni ka vanhu swi tele ngopfu okay khetsa swinene Mala FM mi le moyeni ayi Elu manganya khela okay manganye va mi tlhava hi xivutiso msi va nga tlhava xivutiso no hatlambi kahle man okay va nga mi nyiki xivutiso na a mi la ku wina CD hi la ku xava kunene nga tikuma kwihi okay va ta mi nyika vuxokoxoko okay thank you inkomo se na customer Don Red o yimele xivutiso u la ku xava kunene nkaxa kunene kombela ku vulavula na nqambi vulavula n'wana kokwana Shaluza ku njhani hi pfukile na hi pfukile hi swona hayi mundzudzulani mi ya mahlweni swa ka swa twala swa n'wina na khesa mina ni ta hitela ku yi tungeni CD okay jabu ne se na tingandi ka zamu man Joyce Makamu la ka thinga ahe minjhani hi pfukile minjhani kona boti wa mina mpfukile hi pfukile n'wina minjhani ka mani kona kutsongo na va layi na CD vala na katsongo na byi khoma kahle n'wamakamu ka dinga ni vutiseni okay kambe nteni n'wana mani nteni n'wana mani Patroni na mani na tatani Senior mere na tatani Senior Chalozi hayi mi kumi kesi boti wa mi hi swona man hi khesile man Joyce mi tsanza yi teka kwala ka Mala FM ne khesa mina inkomo na ntsena ku nge se bora le ya khume CD yin'we se yi fambini Themba Mgwena Mala FM le moyeni hello minjhani hi pfuke minjhani Eunice Khamanyana ka Makumeke okay sesi Eunice mi la ku tlhaviwa hi xivutiso vhele already ni na yona mina yona ne no lava ku vulavula na Bojuli okay va vulavula na vona okay aye hello Bojuli aye minjhani hi pfukile n'wina minjhani ni pfuke so no la ku khensa swinene mahlweni ka hosi ku va yi mi nyike nyiko leyi mi nga na yona then mi yi tirhisa na khesa so sani endli tintswalo swi yi mi dyondzisaka swona ku mi hi byela swona na hambi hi nga twi nambu a wu le ka n'wina wu le ka hina thank you okay you can see hi swona hlayiseka inkomo Mala FM le moyeni minjhani hi pfuke minjhani hi pfuke se rhandela ka mavana okay se rhandu na ngumi lava CD na hi lava vapana ku okay rhandu man ona okay se rhandu kuna mo va mi tlhava hi xivutiso se rhandu minjhani hi pfukile minjhani hi pfukile ni kombela mi ni nyika mavito manharhu ma tinsimu leti nga kona la ndzeni ka album Mhalamhala Swindlwana na vo Mafele okay hayi mi kumi hi mphela mavoko mi kumini mi ta mi tela kwala ka Mala FM ne okay ni ta yi teka inkomo ya nkarhi wa kona i awara leya ya 11 ehla ka nhloko sedi timbirhi se ti fambini Mala FM le moyeni hayi wisana ntlhaveni la boti wisane va mi tlhava hi xivutiso hayi ni xi rhandza ngopfu va nga ni ba hi xona ni vheta ni xi lamula loko xi ni tsala ni ta vheta ni vula ku a xi ni tivi
Botusan. Aye, Tlambiame. Kambe album leyi ni tirhe na mani na mani. Mo ni hlayela vanharhu ntsena. Na Bot Mafose. Na Sesongwanuna. Na vona na Rambi. Ni mbale xikipa xa njhani? Tantikela ngopfu sweswo. Leswin'wana a mi hlamulangi swona a no kumbexani mi ta tikuma mi vumbile so mo ni ku yimisandini. Mala FM 94.5 vileni papa nantswa tshame kahle na nkampi laha Oscar Makamo n'wana Shaluza kokwani Shaluza Mala FM le moyeni Bot Albert kusukela ka Xikondo. Bot Albert ya ora ku tlhava xivutiso. Okay tlhava xivutiso Makamo. Ni kombela ku tiva vanhu lava ni nga tirha na vona ka album leyiwani mi ni nyika vanharhu. Red Boy. Na Vemana na Siphiwe. 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 Na lo n'wana mfambelini tibini. Hi va nyikeni. Va nyika. Mi kuma un'we mara. Mete un'we man. Albert Maluleke. Albert Maluleke kwi? Ka Xikondo. Okay, mi ta teka kwala ka Mala FM ne. Okay. Inkomo. Mala FM le moyeni. Papa na. Njana. Epuke minjani? Kulo wala na tlamba. Magoda na swa ku n'wemla xivutiso. Va tlhavele xivutiso Makamo. Magoda. Mbe i mani la tlanga ku katara la ka album? Man. La tlanga ku katara i mani? La tlanga ku katara. Ya. Sibini. Vele mativa na mundu sa kin'wana. Mani va nyika. Va nyika xin'wana. Xikwambani. Bosh. Ulava xivutiso man. Xikwambani. Ni kombela mi ni byela lo a yimbelelaka ka risimu rero mi ri twaku ku hi mani? Utari Wela Taga. Mi ta teka CD. Okay. Hallelujah, Tlambi. Alright, kusele CD yin'we ntsena. Maseve wa mina. Maseve. Mi pfukile Maseve? Mi pfukile minjhani ka 7? Hi pfukile, mi lava xivutiso? Lava xivutiso. Okay. N'waneva ka Mavambi. Minjhani? Pfukile minjhani ka Bot ka Makamo? Hi pfukile. Hi ku hi n'wina. Kambe n'wana wa mina i mani? Mfana vutisa swa Tlambi. Kambe album yi record kwihi? Yi record ka Phapazela. Okay. Vito ra studio? Vito ra studio. Recommend ri nga peli. Hayi a swi na mhaka tala ni mi teka CD. Hi le hotspot. Keseni watsweko. Isona plus. Mala FM 101 I said CD ti herile mi nga timi ntuku nampundzu ni tanani serixini kwahala ka vo 3 kwahala ya Masekani mi ngo seketela nkambi ya hala ka n'wina swi na mhaka. Majuvani. Aye. Mi pfukile Bot wa mina? Hi pfukile n'wina minjhani? Na khomeki la ni nga kona ni miredani ni tibumabuma ya n'wina ka vatirhikulori ni khomisana sweswo mi yisa mahlweni ka vunanga bya n'wina va swi tiva ni tshama ni kha ni va bombisela hi byona ngopfungopfu la ka sekete ya mhani
khoma ngopfu swinene na khensa nale ya ku va sunguleni va ta va mboniyela matiti va tshimite nga tiba ni khensile nkhemeni ta follow up ya risimu lera rin'wana leri nga ri hlanyana la lero vulavula timhaka ta mafokolo leriwani khomisani sweswo ni ve ni henta hi le ka vhiki leri nga hela leswi nge mi ta siya tinambara ni ta mi kuma na mina ni ta kota ku kuma ya mina ni ta yi tele hi ta bola moyeni ni khensile majiva mi khomisa sweswo n'wana mani khani mamba khatsa ni khensile engoma alright makam mina na n'wina se hi rimini ya hina ndzima va byeleni ku CD va tikuma njhani? Okay, ti-CD a ku na record bala ni nga ta mi lerisa kona handle ka le ka Uncle Ray ta vo kumeka la taxi rank. Loko mi nga lavi ku ya ka vona mi ta ka mina hi nexe ni tshama ni ri na tona ni tshama ni ri kona ni kumeka la maxopeni ka shoe zone ni va ni ri kona kasi loko tirete nambara 082 052 6751 082 052 6751 kumbe 073 902 5578. No call back. Tell me the 073 902 5578. Hiwa marito man'we mo hetelela ka vayingiseri va na varhandzi va n'wina. Ni rhandza ku khensa hinkwavo lava nga kumeka va ri ku ni yingiseleni va ntwini ka magoro va nga xavangi CD hikwalaho ka mhala ni khensa na mhala swinene sweswo hinkwaswo. Okay, yeah, no famani kahle ni khensile no themba ko number 7 yi ta landzela. Hayi swo boha ile ndleleni a mi nge yimbelele mhana kahle a ri lavi kusuka kahle a ri lavi kusuka kahle na swi lava ku hambana na rona mara a ri swi lavi ku na rona tende a ri le ku fambeni. Okay, khensa swinene hlayisekani makamu nga ku nongongulo wa hombe nga hi hlayisela n'wina tinyimpi hinkwato mi ti rholela ka yena. Hawa khensile khensa swinene inkomo hi huma hi ri a hi tekeni xilang'walang'wana xilang'walang'wana ya a ni ku hi ta huma hi jovi. Okay, xilang'walang'wana track number mani xilang'walang'wana track number 10 vayingiseri va Mali FM 101 ka siku satike sa 94.5 hi huma hi track number 10 xilang'walang'wana ku langiwa yini la ku langiwa vukati. Bya langiwa vukati. Bya langiwa vukati so loko byi langiwile mi fanekele ku tshamiwa hansi ku vulavuriwa a byo langiwa njhe. Okay, khensa swinene.
karhala hi swendlo swa yena mini lo 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 karhala hi swendlo. Alright, Male FM 101 kasikuza tikesa 94.5 11 minutes past 11 ka Male FM 101 kesa swinene vingiseri bya n'we hayi nkambi hayi se igubile ya makhalbodo se cica magenge manjeni loko se ni vuya mavhengeleni hayi se ni ta va se ni cince magenge riperile